Wah, Bandai, Ji, wel gitu naon teh? isi bensin dong. Full tank. Siap. Aku mau ngapel Karanda. Sok. Anak 2, tapi wujudnya gede. Wah. Full tank, Bandai. Bang, ada Tuh, cek telepon aing, bang. Udah nelponan dari tadi. Udah kangen. Ya halo sayang. Iya si Badoyok itu yang botak. Iya ya goreng patut itu teman AA. Iya. Oh iya sebentar. 5 menit juga nyampe ke rumah kamu. Gas, manggil full tank. Hah? Full tank, guys. Keberaan Bandai? 50-an. Ya duitnya. Pulangan ini. Coba. Thank you very much. Oke. Well. Bye. Bye. Katipu sia tak kira ku aing tadi asian full tank nyok ku aing tadi asian. Bohongan goblok nu bareto kitu bayar ka aing. Lumayan tapan. Ku aing di kana hutangkeun tali 50.000 bareto hutang geus gede ka aing. Tak ku aing potong 50.000 bieu. Hai. Goblok. Ayo mau duit mainan. Astagfirullah si kunyuk. Aduh, si goblok aki-aki rabit jadi aing lah anu katipu aja. Aing. Aki-aki rabit si goblok.